Sibovu, Ogumente, Sitimamina, Aizona, Wise and Tataninja. It was the 10th century, it was a relief. The 10th century, Udaya Yasnamakonyan, what is it popular? Sizosebenza nazo amakonyane khona amakonyane khana umasihamba futhi siyabonakala ukuthi ngathi loya athi loya sihamba naye konjalo sabuya inkinga yethu asithunywanga ukususa ukususa izinto ebantwini inkinga yethu sihamba newulu elisusa manje vele mangekude ngeke size sisuke kodwa sisuka kahle ngabe njengasondela ngokususa ekho ngaphandle ready nalonke yalezwi zelithini nalonke inkinga yami mina ngisajola woza ingane yami satana woza ngiseno mama wengane woza abula nabantu ngesikhathi sohlalo woza ngiyaphakama isilwane sami siyakulandela woza ingilose nabona inkonxabanisayo woza akunakinga utomunye ugcona umfundisi umuntu onenhliziyo embi ngoba ibonakala ihlala kuye kodwa inkinga yami mina ngiyajola abantu bangibona woza awumfundisi ngizele uvusa bayalibona nje balikhoma woza sidinga igama mina sompongolo uyayihlanzela asidinga abahlanziweyo nabaphilayo abayidinga inyama kodwa abakhulu woza Inkomo nje isiphule indaba yazo sidinga inkomo nje ezothiwa ifika kodwa Isaya uyakhona indlela athi kuyakuba khona nomendo lowo mendo akhuluma ngawo uIsaya usukhona leyo ndlela akhuluma ngayo uIsaya isikhona mina njengokwenu ayavusa amabele amane endleleni ngoba indlela iyona elukufanayo iyazwakala ikhuluma ngelinye ilanga yathi mina ngindlela neqiniso nokuphila okuphakathi ithi mfundisi mayiqhubeka sisezansi namavesi ithi nina senihlanzekile ngeze ngikhulumekile kusho ukuthi ngesikhathi ngithi wozani ngilandeleni bengimbothi idoni kodwa ngilandeleni idoni Nkosi yaJesu but the more you dwell with me niyahlanzeka the more uzwizwi liyahlanza the more uzwizwi liyahlanza the more uzwizwi yaseluka wosanjalo masenibengezeliwe uthi ummemezeli noyisiwula yaphezulu akayikuduka asidinga abantu abanolwazi beBhayibheli kodwa sidinga abantu abavumile ngenhliziyo Jesus asidinga abantu abakwazi ukuchaza kodwa sidinga abantu abavumile ngenhliziyo asidinga abantu abanevoice enje kodwa sidinga abantu abavumile nango wamumhlane lalela vele lo mhlane kuwona wakho ukuze wena ube nalo mhlane kunomuntu umhlane wakhe walinywa wahlutulwa wavela imbambo kwaze wavela amaphaphu ngaphakathi elwela wena ukuthi ube akazini ukuthi mzimba yethu ilithempeli likaNkulunkulu khona zanento engesiye yakho siwakho lo mzimba zahamba inkomo into ehambisa kahle zisemendweni ayakhala amankonyane kodwa sisemendweni nazo ziyaweza impela bafana bami nithi ngabafundisi
kanjani survive kanjani entombini sizinhle siyasibona kodwa inkinga umendo survive kanjani kulo December otwaleni siyaxana kodwa inkinga umendo asikwazi ukusuka emendweni ngoba wasibizayo wakihamba nomendo asahambi ngokubona asahambi ngokwazi asahambi ngokuhlakanipha kodwa sihamba ngomendo. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Hey Jesus, sizoqhubeka kusasa. Sasa ke sobe sithi amakhosi abaFilisti khona zisemendweni azilandela kodwa zikamukhamba zahamba zilandela ojabulani nithokoze kodwa benithuka beniphinga benibisa ngamakhamba ngoba umbuso wezulu ungoba njalo vele abahamba kulendlela uyathuka ungakathuka ushuthi usithuka kanye nabo inhloko yebo ukhula kwalendlela ukuthuka sifana amehlo wethu siyathandaza Jesus. Ngiyakholwa ngisindisiwe. Zona zami izixolelo ngelinye ilanga ngoJesu it is guaranteed that I'm going to heaven. Ngithiswa angiyakazi ngoJesu. Uyena indlela neqiniso lokuphila. Akekho oza kubabuza ngaye kuphela. Oyezulwini uya ngoJesu, onoJesu uyaya. Ongenaye noma ngane umsebenzi emihlakayo. Yebo. Ufuna ukuthandaza nomuntu. Kuthi namhlanje kubayeka abangasindisiwe. Kodwa ngifuna inkomo nje. Sikhona inkomo kule ndawo. Ezithi mina Jehova sebenza ngami.